Isuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksawa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan ko burang ko para katinga. Katabi chongrang, Gital Sub-Center ko Chambagreo abachengna ka.a. Dr. Mukul Sangma, MDA sorkar ko matnanga. NGO rang jingjingatan ko Independence Day machute abachengat ken. Midday meal sungtung keparang maha ko bariyat kan dabia. Juga magpakuburang. Adognis kotong Sri Conrad K. Sangma Bristibaro Gital Sub-Center ko Chambagreo abachengna gita Foundation ko ka.a. Jian West Garo Hills ni Selsela Block ni nungo gapok nga. Yano dongpa gapab MLA rang Ferlin Sangma, Thomas Sangma ar Marcus Marakong nga. Bulsi gatam ni jaman ge richa gatam Sub-Center adog rukman gen wamang ni budget tangka gong richa sa sotok bunga krorchi. Ya Sub-Center ko chanchian niyo mangrakat na, niknikani rang ko warachak na, ar dingtang bel rang ko chakaldem na gitar katinga. Ya project ko adok ni sorkar SELCO Foundation aro saura mandala baksa bakre mi chisokata. Adok ni skotong beenian singani ko mangrakat na gata sorkar sungadam nukatam rang ni health council rang ni dol ko mangrakata ni ko aro agan ku patian ni ko taka ani parakatanga ha. Arwan dake adok ni health infrastructure ko mangrakat na project ko tangka gong richa gatam sotbunga crore ko chamata ha. Adok ni PHC, RCHC rangko chubata gadang na radona gata ani adok ni skotong para katanga. Sedang ko ipang ko bremang ta alo business ka.a group ni member ang na benefit ang ko swalimang laksaw ni paki ja sumen giset ko ya bisni giset ko lak tham na kumsong talo labra ko matna atungin 3 times more. Ramram bachcha. Aro kita alo John Gilbert takke bisuni group kita dapat group rang bang Meghalaya. Aro ya grassroots level lo sungadam rango achini khanga chobri rangna ya dapat program rang ko ansin dakna mata ko di. Ya jani chisa tarik ko Meghalaya TMC dilgapa Dr. Mukul Sangma Block Committee Formation Meet ko aro party membership ko apachingat na Shella East Khasi Hills District ko ngatanga. Wa MDA sorkar ko adok ni mandirang ko bak takat na jotun kainga ani matnanga. Dr. Mukul Sangma da auroro ni politician rang ni gaman akana nga. Wamang di antang ni namgani na dakkeparang sa unga. Power road dongnas keparang sa ani mandirang na dangdek nas tukja ani akana nga ha. Wagan dapang ha MDA Party Pre-Poll Alliance o bak rajay nga may nawamang bangbatan Gepun Party Alliance ni gemang ako nang nika. Arwamang bak tak na jotun kainga sa ani akana nga ha. Dr. Mukul Sangma MDA sorkar ko matnang kuang ha. Waga na nga ha wani belo dong matungo wa Meghalaya adoko poraya skiani aro songriani mungsong pa bakong at na mangsong asachim ani parakatanga. Bilsi hajal gini chisa au adoko khali damgini government college sanchim aro wamang gedok riktapachok. Indi badao de poraya skiani building sajok aro bangbatan foreign asuni embassy rang Meghalaya adok chim songri batna binga ha ani akananga. Ya sorkar nga aselo SSS ki keparang ASHA aro MECL worker rang niknikani ko matnanga ani matnanga. NGO rang ni dabiani ko daw na ba chusukat khujani gaman NGO rang nangreme Independence Day maniani jaman jingjingatan ni ko dakang kunati kaanga ha. GSU aro GSMC West Garo Hills ni DC ko growing golpogrka ha. Ya golpogrka niyo DC Swapnil Tembe wamang ni dabiani na mungsong gapa department rang ko aro authority rang menggolpogrken ini akanang ha. Ganol hydro project ni gaman golpuan ya project de dakla aro machotna somai nangkhwinga ni DC wamang na akan kuang ha. NGO rang Garo Hills na chunga gata aro mamang dongthonga gri bijoli ko onchina dabinga aro bijoli ko nirok na mandirang ko chungi rakhina ba wamang dabinga. Daungeng gapa jingjingata ni ko wamang Independence Day maniani ko majit kujana kheng dongthonggen aro ya maniani jaman jingjingata ni ko takang thaikugen ini NGO ni dilgeparang agananga ha. Kadonga ya mikangchi somyo ya voltage ni issue resolve kagen tharake ar load setting ba dongja dao indiba nga just discuss ka ha GSU aro dentang group rang baksa issue rang donga manpower ni issue aro recruitment ni issue so ya issue ko nga discuss kagen department baksa aro higher authority baksa nga take up kagen aro ya ko expedite kana gita nga joton kagen या डिटेल्स तो दाओ दोंगता या डिटेल्स को नीना नांगेन माय डिटेल्स और उन्हीं जमानो जेबा मानगेन स्टेप रंग को पिकअप करें
School midday meal sungtum gapa sak hajal chichet memberang Meghalaya Midday Meal Workers Union MMMWU sorkari ko wamang ni dormaha ko barya china mukmulanga ha daun depit wamang na thangkagong hajal sa mangmang sanut nenga ane wamang agananga ha wamang na dormaha ungpa wamang na aru wamang ni noktang rang ko thalai na chungja ane Srimati Billing kurba agananga ha bostu mungprak ni damrang pachok aru banggija dormaha chi mai dake sorkari wamang ko janggi thangna mangen ane khadunga ane Shri Bilin agan khwang ha midday meal lot khamkha gaparang adita khantana skulo donge sokna chana ni khodaka wamang ni dau matning pa dormaha de mamang nan cholija ane Srimati Bilin agan khwang ha lana ro kam sem no pakha pakashim se rasul ai lem ni pada hadu kini kisngi bamentaro ko sarkar kam pachim basung sin ai pakam sem no pakha pat kam pachim no pakha ai ya kijing sha jinja jumi kinam sha jasko dan mar kata sio ban ang hakane kapor ba lakum no ko sarkar kala dai basu no bat ban pakha lem no yikinam sha jasko hapo unai upenai bamenta lem kum tangi ro ni namla shu banyai ap banyai sha ngin pan se ban hap le dikikam bat hap ban not dikikam ban hap pan pau dikikam yan dalna khoborang a ni swing pasakanti komithela